Shwmai a chroeso to video drill of Mynediad 2's Uned 22, entry level 2, Unit 22, 22. Yeah? Dwi'n siŵr eich bod chi wedi edrych ar y geirfa yn barod. I'm sure you've already looked at the vocabulary. Os na, mae llawer o amser gyda chi. You have lots of time. Mae dolenni, there's links below os ydych chi'n moyn nhw, if you want them, yeah? So as per usual gyda'r drill, please peidiwch edrych, don't look in your books as you're doing the drill. Yeah? Nawr te, yn y fideo yma, in this video Uned 22, dych chi'n mynd i ddysgu, you are going to learn, should i gofyn cwestiynau, should i ask, go to English for now, should i ofyn cwestiynau, how to ask questions such as, who's going, what's happening, and how many are going. So if you like to ask a lot of questions, this is a uned da iawn I chi. This is a very good unit for you, yeah? Felly, drill 1, dyn ni'n dechrau gyda pwy sy'n, yeah? Felly, who, yw pwy. Felly, beth yw who? Pwy, yeah? Pwy. Dych chi'n gwybod beth yw to work? Beth yw to work? Gweithio. Felly, pwy sy'n gweithio? Who's working? Pwy sy'n gweithio? Who's working? Pwy sy'n gweithio? Da iawn. Pwy sy'n gweithio? Beth yw to come? Dod. Pwy sy'n dod i'r briodas? Priodas wedyn. Pwy sy'n dod i'r briodas? Who's coming to the wedding? Pwy sy'n dod i'r briodas? Who's coming to the wedding? Pwy sy'n dod i'r briodas? Da iawn. Nawr te, beth yw to play? Chwarae, potato, chwarae. Yeah? Pwy sy'n chwarae hoci? Who's playing hockey? Pwy sy'n chwarae hoci? Who's playing hockey? Pwy sy'n chwarae hoci? Down. Pwy sy'n chwarae hoci? Da iawn. Beth yw to teach or to learn? Teach in y context yma. Dysgu. Dwi'n dysgu Cymraeg. Dysgu. Iawn. Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Who's teaching the class? Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Who is teaching the class? Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Da iawn. Pwy sy'n dysgu'r dosbarth? Gwych. Na beth yw to act? Mae hwnna'n dda. To act yw actio. Hawdd, easy, brio. Yeah? Actio. Felly, pwy sy'n actio yn y ffilm? Who is acting in the film? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Who is acting in the film? Pwy sy'n actio yn y ffilm? Da iawn. Pwy sy'n actio yn y ffilm? Da iawn. Gwych. Nawr, beth yw...
I've said already. Beth yw what yn Gymraeg? Just said it in the question. Iawn, beth. Iawn? Cwestiwn nawr. Beth sy'n bod? Beth sy'n bod? Beth sy'n bod? What's the matter? Beth sy'n bod? Beth sy'n bod? Beth sy'n bod? What's the matter? Beth sy'n bod? Da iawn. Beth sy'n bod? Da iawn. Beth sy'n bod? Gwych. Nawr, beth yw to happen? To happen is digwydd. 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 Felly, beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? What's happening? Beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? What's happening? Beth sy'n digwydd? Da iawn. Beth sy'n digwydd? Gwych. Nawr te, yr un nesaf. Nesaf, dyn ni'n edrych ar how much neu how many. Dyma faint. 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 How much neu how many? Faint. Oops. Faint. 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 Iawn, beth yw, dych chi'n cofio, to go. Beth yw to go yn Gymraeg? Beth yw to go? Mynd. 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 Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? How many are going? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? How many are going? Faint sy'n mynd? Da iawn. Faint sy'n mynd? Gwych. Beth yw to stay or to wait? Aros. 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 Felly, faint sy'n aros? How many are staying? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? How many are staying? Faint sy'n aros? Da iawn. Faint sy'n aros? Faint sy'n aros? Gwych. Nawr te, atebion, atebion. Answers. Dych chi wedi gofyn y cwestiynau. Dych chi wedi gofyn y cwestiynau. You've asked the questions. Nawr, dych chi'n moyn dweud yr ateb. You want to say an answer. Iawn? Felly, newn ni atgoffa, we'll remind ourselves, iawn? Should ych chi'n dweud, who's working? Dych chi'n cofio who's working? Pwy sy'n gweithio? 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 Ateb posib, y possible answer, yw neb. 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 No one. Neb. Felly, ailadroddwch, repeat, neb. 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 No one. Da iawn, neb. Neb. Gwych. Nawr, dych chi'n cofio, should i ddweud, what's happening? What's happening? Beth sy'n digwydd? 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 Nawr, ateb negyddol, negative answer. Beth sy'n digwydd? Nothing, dim byd. Dim byd. Dim byd. Nothing, dim byd. Dim byd. Dim byd. Nothing. Da iawn, dim byd. Dim byd. Dim byd. Gwych. Cwestiwn nesaf. Dych chi'n cofio, should i ddweud, how many are going? How many are going? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Faint sy'n mynd? Iawn? Ateb positif nawr, everyone. Everyone yw pawb. Pawb. Everyone, pawb.
Pawb. Pawb. Everyone. Pawb. Da iawn, pawb. Gwych, da iawn chi. Felly dyna drill 1, that's the first drill. Drill da iawn, dyn ni'n ymestyn, we're expanding on pwy, pwy si. Iawn, pwy si. A dyn ni'n dechrau gyda pwy si na. Pwy si na? Who's there? Pwy si na? Pwy si na? Pwy si na? Who's there? Pwy si na? Da iawn. Pwy si na? Gwych. Pwy si ar y ffôn? Pwy si ar y ffôn? Pwy si ar y ffôn? Who's on the phone? Pwy si ar y ffôn? Pwy si ar y ffôn? Pwy si ar y ffôn? Who's on the phone? Pwy si ar y ffôn? Da iawn. Pwy si ar y ffôn? Pwy si ar y ffôn? Gwych. Nawr, beth sy ar y teledu heno? Beth sy ar y teledu heno? What's on the TV tonight? Beth sy ar y teledu heno? Beth sydd ar y teledu heno? Beth sydd ar y teledu heno? Beth sydd ar y teledu heno? What's on the TV tonight? Beth sydd ar y teledu heno? Da iawn. Beth sydd ar y teledu heno? Iawn. A cwestiwn olaf, faint sydd yn y dosbarth? Faint sydd yn y dosbarth? How many are in the class? Faint sydd yn y dosbarth? Faint sydd yn y dosbarth? Faint sydd yn y dosbarth? How many are in the class? Faint sydd yn y dosbarth? Da iawn. Faint sydd yn y dosbarth? A gwych. Da iawn chi. Da iawn. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi cwpla. You finished drill uned 22. Gobeithio, hopefully nawr, dych chi'n gallu gofyn llawer o gwestiynau yn Gymraeg. Ask lots of questions in Welsh. Pethau bach, little things like beth sy'n bod, beth sy'n digwydd, pethau cyffredin, common things. Dwi'n gobeithio, I hope that this video has prepared you for your online classroom. Iawn? If you have any questions, any grammatical questions, please don't hesitate to contact your tutor or dwedwch, gofynnwch iddyn nhw, ask them ar y sesiwn fideo, on the video session. Yeah? Cofiwch hefyd, remember also, defnyddiwch adnoddau dysgu, use the learning resources that are shown in the links below. Gobeithio gwela i chi yn y drill nesaf. Hope to see you in the next drill. Hwyl, tara!